abantu batarabona ibihembo byabo nagira ngo mbabwire yuko ni kuri Duhindure TV nkuko bisanzwe. Hari waba warasubije ukaba utarabona igihembo cyawe, hari nomero ugomba guhita uhamagara yo kuri Duhindure TV. Niba wararebye video iyo nomero warayibonye, ikindi wabibonye neza yuko tuvuye mu karere ka Kirehe. Tuvuyeyo dutanze ibihembo live kuri YouTube, twarabitanze. Utarabibonye kandi yatsinze neza nicogiye kugira ngo claiming. Yes, Chris Banguka, ubundi dukomeze. Narindi kukubwira ngo rero niba hari ibihembo utabonye claiminga utubwire. Yes, iyi ni ekipe ngari y'abanyamakuru bakora Duhindure TV kuri YouTube channel yacu, murabizi. Ahangaha twari turi ni mu ntara y'Iburasirazuba, by'umwihariko kubu tumaze kuva mu karere ka Kirehe. Tujye gukurikiza kandi karere muri buze kumenya kuri YouTube channel yacu bitewe n'inkuru twamaze ku uploadinga. N'uburyo bwiza bwo gusubiza ibibazo kuri YouTube channel yacu ijyanye n'ibibazo tuba twabajije ku nkuru tuba twaploadinze, hanyuma ukabasha gutsindira ibihembo. Mukomeze gukurikirana gahunda zacu za Duhindure. Niko biba bimeze nyine. Hari umuntu wigeze kukubwira yuko bamuhembye ugira ngo simpamo, urajya kuri status ya Duhindure TV uraza kubona ibihembo byose bitanga. Yes, ibihembo uraza kubihabwa. Hari abahembwa bari mu gihugu amafaranga, hari n'abasubiza badukurikiye bari bwota amasimbi, turavuga mu bihugu byo hanze, tubahemba dukoresheje banki ya Western Union, amafaranga yabo akabagera. Yes, of course. Ibanga no kugira guto ufite smartphone andikamo Duhindure TV, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza. Subscribe surumva atari ngombwa. Ikindi waruzi neza yuko niba udafite smartphone ugize amahirwe tukaba turi mu karere urimo, ngwino ukorera ibihembo live cash cyangwa se momo n'ibiki byose ni byinshi mubashe guhabwa ibihembo byanyu. Hanyuma ikindi biragayitse kandi birababaje kugira views zigera muri 700 ariko tudafite aba subscribers 700. Muhindura imyumvire, mutwara ibihembo, murebe inkuru kandi zibahesha amafaranga. Murakoze cyane.